Vamos facelo. Moncho, mais eu vimos de facer o camiño de Santiago. Realmente non salimos da esquina máis alá da Choupana. Pero vamos intentarlle facer creer a mamá que fixemos o camiño inteiro. Que estivemos en Puente la Reina, en Cercedilla del Robledal. Pero Moncho, como moi lengoreta, fala dos viños que comimos e dos touciños. E claro, nos escuta. Vamos amontando todo tamén que queres de Ana. No, por los palos, para saber. Oh! A ver. E como se chama ese camiño do Santiago que acaba de inventar, don Anselmo? É o camiño de Anselmo. Anselmo's Way. Cada un busca espiritualidade como quere. Home, sen pensalo moito, eu creo que máis seguro. Y tú este después de decir, ves, idiota. ¿Cómo que? Macho, ti estás a favor da liberdade individual, non? Pero coche, ¿Sabes? Ese error de acabar con eso. A ver, Moncho, que algo quere, algo lle gusta. Ou como crees que se conquistou América? Azoando cos indios.